саломи маро бипазиред корбарони бениҳоят гиромии радиои озодӣ, ҳамаи онҳое ки бозам дар як субҳи барвақт моро ҳоло тамошо доранд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша дар ҳамин вақт ва дар ҳамин соат дар хизмати шумо азизон. Ва имрӯз ҷумъа аст, ҷумъаи саид ва 26 октябр. Умедворам ки ин рӯзи муборакро ба хубӣ шурӯъ карда бошед ва рӯзатон ҳамин гуна бо муваффақият пушти сар шавад ва ҳар куҷое ки ҳастед сеҳату саломат бошед ва то чанд дақиқаи дигар моро дар ин суҳбат умедворам ки ҳамроҳӣ хоҳед кард. Ман хабарҳои зиёд дар даст дорам, вале чун ҳамеша шурӯъ мекунам аз тақдими вазъи обу ҳаво дар душанбеву Русияву Прага. Дар душанбе имрӯз ҳаво гарму офтобӣ пешбинӣ шудааст. Интизор меравад ки дар давоми рӯз ҳарорати ҳаво ба 26 дараҷа бирасад. Вале дар Москав ҳаво хунук аст. Дар назар аст ки барф борад ва гармии ҳамагӣ 3 дараҷаро ташкил кунад. Аз ин рӯ пӯшидани либоси гармро бинандагони азиз фаромӯш накунед. Ҳавои Прага ки аз инҷо мо бо шумо суҳбат дорем, имрӯз абрист ва тибқи пешгӯии обу ҳавошиносон дар ҷараёни рӯз 14 дараҷа гарм мешавад, агарчи ҳамин ҳоло 8 дараҷа дар берун аст. хуб, акнун рӯ меорам ба хабарҳо ва шурӯъ мекунам аз хабарҳои Тоҷикистон. Президенти Эмомалӣ Раҳмон ки бо як сафари корӣ дар вилояти Суғд қарор дошт, рӯзи 24 октябр дар маросими ифтитоҳи студияи нави телевизион ва радиои вилояти Суғд иштирок кард. Зимни суҳбат дар ин маросим президент ба рӯзноманигорон ҳам муроҷиат намуд ва онҳоро ба таҳияи матлабҳои таҳлиливу интиқодӣ дар ҳама мавзӯъ бахусус иқтисод ва саноат ва ҳамчунин кишоварзӣ даъват намуд. Ӯ гуфт таърифу ситоишҳои барзиёд тавассути телевизион ва радиоҳои кишвар бар суди давлату ҳукумат нест ва ба пешрафти он мусоидат намекунад. Ӯ рӯзноманигоронро чашму гӯши давлат номид ва афзуд, рӯзноманигорон бояд бо матлабҳои таҳлиливу интиқодӣ бо забони соддаву фаҳмо ба ҳалли мушкилоти ҷомеа ва ҳамин тавр рушди кишвар саҳм бигиранд. Ҳамчунин даъват кард ки бо матолиби худ табиати диданӣ ва ҳавову обу чашмаҳои шифобахш ва ҳунарҳои мардумии Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. таъкиди президент дар ҳолест ки мунаққидони матбуотӣ мегӯянд дар шароити маҳдуд шудани озодии баён дар Тоҷикистон матбуоти тоҷик ҳарчи бештар аз баррасии масоили дардноки сиёсиву иҷтимоӣ парҳез мекунад ва дар барномаҳои телевизионҳои давлатӣ танҳо аз пешрафту дастовардҳои кишвар суҳбат мешавад. додгоҳи вилояти Хатлон капитани милиса Алишер Давлатовро ки нориҷакандозӣ пайдо кардааш боис ба марги муфаттиш Муҳиддин Зоидзода дар шаҳри Бухтар шуд, ба муҳлати 2.5 сол зиндонӣ кард. Алишер Давлатов бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноятӣ аз беэҳтиётӣ ба марг расонидан ва хунукназарӣ ҳангоми иҷрои вазифаи хидматӣ ҳукм гирифт. Муҳиддин Зоидзода муфаттиши идораи умури дохилии шаҳри Бухтар шоми 1 декабри соли гузашта бар асари зарби гулӯла дар ҷои кораш ба ҳалокат расид. дар тафтиши аввал додистонии шаҳри Қурғонтепа гуфт ки гӯё Зоидзода ҳангоми санҷиши норинҷакандози РПГ-26 аз беэҳтиётӣ ҷон бохт. Баъдан бо пойфишории Ҷалол Зоидов падари муфаттиши кушташуда санҷиши додистонии шаҳр бекор шуд ва додистонии вилояти Хатлон нисбати ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ боз кард. дар ҳукми додгоҳ ки 16 октябр содир шуд ва имрӯз ҳукми қонунӣ мегирад, гуфта мешавад Алишер Давлатов ғайриқонунӣ ва бидуни зарурият силоҳро вориди утоқи кории Зоидзода карда онро ба кор даровардааст. Ҷалол Зоидов падари Муҳиддин Зоидзода рӯзи 25 октябр ба радиои Озодӣ гуфт ки ҳарчанд аз ҳукм ризо нест, вале аз болои он дигар шикоят намекунад. Ӯ гуфт тафтиши ибтидоӣ хулоса кард ки писараш аз беэҳтиётии худ ҳалок шудааст. Аз ин рӯ наздики 1 сол талош кард то собит кунад ки писари ӯ як корманди касбӣ буд ва чунин иштибоҳ накардааст. наздикони Алишер Давлатов пулисе ки дар марги муфаттиш Зоидзода гунahгор дониста шуд, дар мавриди ҳукм суҳбат накарданд. то ба ҷавобгарӣ кашида шудани ин корманди пулис мақомот 2 бор ташхис анҷом доданд. танҳо ташхиси дуюм хулоса дод ки тир аз масофаи дуртар ва аз пушти муфаттиш зада шудааст ва Зоидзода ҳеҷ иштибоҳе накардааст. باید بگم که سال 2017 در شهر قرغانتپه 5 ترکیش ثبت شده است که یکی از آن حادثه تروریستی نامیده شد. ماه اپریل سال گذشته حسن بوی رحمان فی 67 ساله ساکن قرغانتپه سابق در پی انفجار در مرکز شهر جان باخت. مقامات این ترکیش را کاری دست عضو گروه تندروی دولت اسلامی نامیدند. حادثه هلاکت کارمندان پلیس از بی‌احتیاطی کم به نظر می رسد، اما چنین حالت در میان سربازان به مراتب بیشتر است.
валентина матвиенко раиси шӯрои федератсияи русия мегӯяд ки ин кишвар омода аст қоидаҳои муҳоҷиратро барои тоҷикистон сабуктар намояд. ин суханони матвиенко дар анҷумани байни парлумонии русия ва тоҷикистон дар шаҳри Москав рӯзи гузашта садо дод. дар рафти ин ҷаласа ки мустақиман намоиш дода шуд, матвиенко гуфт дар сатҳи комиссияи байниҳукуматӣ бо ташаббуси ҳамтоёни тоҷик масъалаи баррасии сабукиё ба қоидаҳои муҳоҷират ба роҳ монда шудааст. мо омода ҳастем ҳамаҷониба ин масъаларо бо шартҳои судманди тарафайн баррасӣ намоем, гуфт Матвиенко. ба қавли раиси шӯрои федератсияи русия ки дар ҳоли ҳозир дар русия аз 700 то 1 миллион шаҳрвандони тоҷикистон фаъолият доранд ва аз ҳисоби интиқоли пули муҳоҷирон 3/1 маҷмӯи маҳсулоти дохилии тоҷикистон ташкил меёбад. зимнан ба навиштаи хабаргузории Спутник имрӯз вакилони маҷлиси русия лоиҳаи қонунеро баррасӣ мекунанд ки дар он роҳҳои осони гирифтани шаҳрвандии русия пешниҳод мешавад. мувофиқи ин таҳрири қонун ба раиси ҷумҳурии русия ҳуқуқи муайян кардани гурӯҳи шаҳрвандоне дода мешавад ки метавонанд ба осонӣ шаҳрвандии русияро ба даст оранд. ин қонунгузорӣ метавонад ба ашхоси аъзои барномаи давлатии муҳоҷирати ҳамватанон ба русия имконияти бештари ба осонӣ гирифтани шаҳрвандиро кафолат бидиҳад. дар воқеъ бинандагони азиз, имрӯз мо дар барномаи хабарӣ ба мавзӯи муҳоҷират бармегардем ва як хабари муҳим низ дар ин бора дорем. аз ин хотир тавсия медиҳам ки барномаро тамошо кунед. гап сари муҳлати буду боши муҳоҷирони тоҷик дар русия меравад ва фикр мекунам барои шумо муҳоҷирони азиз ки ҳоло моро тамошо доред, ин хабар донистанаш аз манфиат холӣ нест. рӯ меорам ба хабарҳои хориҷӣ. муфаттишони созмони милал сарчашмаи қочоқи 2500 автомати калашников ва дигар аслиҳаву муҳимотро таҳқиқ доранд ки нирӯҳои амрикоӣ дар соҳилҳои Яман дастгир карданд. онҳо бояд маълум кунанд ки ин аслиҳа аз Эрон омадааст ва ё Сомалӣ. мақомоти амрико мегӯянд онҳо рӯзи 25 октябр муфаттишони созмони милалро ба киштии ҷангии худ даъват карданд ва хостанд маълум кунанд ки оё Эрон хусиҳоро ки ба зидди Яман 4 сол боз меҷанганд бо аслиҳа таъмин мекунад ё не. дар Яман 4 сол боз ҷанги дохилӣ идома дорад. амрико пайваста гуфтааст ки Эрон бархилофи қадномаи созмони милал ба ушӯбгарони ҳусӣ дар Яман аслиҳа медиҳад. нирӯҳои дарёии амрико ки дар соҳилҳои Яман гашт мезананд, чандин дафъа аз киштиҳои шубҳабарангез аслиҳа мусодира карданд. бино ба гузоришҳо, ҳулуси Акар вазири дифои Туркия гуфтааст ки насби системаи пешрафтаи С-400 Русия моҳи октябри соли оянда шурӯъ мешавад. хабаргузории Андалӯи Туркия рӯзи 25 октябр навишт мутахассисони интихобкардаи вазорат барои омӯзиши насби системаи зидди мушакӣ аввали соли 2019 ба Русия мераванд. ширкати давлатии Рособоронэкспорти Русия моҳи августи имсол эълон кард ки системаи С-400-ро соли 2019 ба Туркия интиқол медиҳад. амрико ва дигар кишварҳои узви НАТО аз азми Туркия барои хариди ин система изҳори нигаронӣ карданд. амрико гуфтааст дар сурати хариди С-400 ба зидди Туркия таҳрим эъмол мекунад ва аз дигар муомилот даст мекашад. Туркия дар навбати худ гуфтааст азбаски шарикони ғарбияш барои тақвияти тавоноии низомии Туркия ҳамкорӣ накарданд, Анкара маҷбур шуд рӯ ба кишварҳои дигар биёрад. парлумони Арманистон дар райдиҳии рӯзи 24 октябр Никол Пашинянро ба мақоми сарвазирии ин кишвар интихоб накард. Пашинян номзади ягона буд. ӯро ҷинои ҳизби Елк номзад таъин кард. даври дуввуми райдиҳӣ барои интихоби сарвазир 1 ноябр баргузор хоҳад шуд. 3 ҷинои парлумонӣ рай надоданд ва ҷинои Елк худдорӣ варзид. дар ниҳоят Пашинян 0 раи мусбат, 1 раи мухолиф касб кард. 11 вакили дигар аз овоздиҳӣ худдорӣ варзиданд. 16 октябр Пашинян эълон кард ки аз мақоми сарвазирӣ истеъфо медиҳад ва гуфт барои баргузории интихоботи ғайринавбатӣ чунин тасмим гирифтааст. дар парлумони Арманистон бузургтарин ҷиноҳро ҳизби ҷумҳурихоҳон соҳиб аст ки пештар ҳизби ҳоким буд. ҳамакнун дар сурате ки агар то як ҳафтаи дигар имкони интихоботи сарвазири нав фароҳам нашавад, зимнан талоше ки Пашинян ва тимаш доранд, маҷлиси миллии ин кишвар бар асоси қонун пароканда эълон мешавад. дар ин ҳолат интихоботи ғайринавбатӣ дар нимаи аввали моҳи декабр баргузор мегардад.
خب به همه اون دوستانی که همین لحظه به آزادی ویدیو پیوستند باری دیگر من شعله گل خوجا درود میفرستم و تشکر میگم که ما رو تماشا دارید و چند دقیقتان رو برای شنیدن خبرهای مهم تاجیکستان و جهان میبخشید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به خولخولوف استاد دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه مدال پوشکین رو تقدیم کرد. خولوف یکی از 8 شهروند خارجی شد که با یک قرار پوتین روز 24 اکتبر با مدال به نام پوشکین مکافاتانیده شد است. خولخولوف استاد کافدرای زبان تاجیکی و ادبیات جهان در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه روز 25 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت همگی چند ساعت قبل در مورد با مدال پوشکین سزاوار شدنش را از سفارت روسیه در تاجیکستان شنیده است. او گفت از سال 1996 زمانی که دانشگاه تأسیس یافت در این درگاه کار میکند موضوع کار علمیش نیز تاریخ و مشکلات ترجمه نظم و نثر لیریکی پوشکین به زبان تاجیکی و فارسی است. خولوف افزود نامزدی او برای دریافت مدال پوشکین از سوی صدارت دانشگاه و سفارت روسیه در تاجیکستان پیشنهاد شده بود. در همین حال وزارت تندرستی ازبکستان در رابطه با زهرآلودشوی گروهی در شهر سمرقند اظهارات نشر کرد. بر پایه اظهارات روز 24 اکتبر که آن را رادیو آزادلیک انتشار کرده است، زهرآلودشوی گروهی ساکنان در سمرقند به غذا ربط دارد. یک بار 17 ساکن با نشانه‌های زهرآلودشوی به بیمارستان مراجعت کردند. تحقیق ثابت کرد که همه آنها در یکی از کوچه‌های شهر هات‌داگ استعمال کردند. مقامات تندرستی میگند هات‌داگ فروش که معیارهای نظافتی و بهداشتی را رعایت نمیکرد بنابر به این بیماری گرفتار شدن ساکنان شهر سمرقند شده است. خوب برمیگردم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه نوی فردوسی پایتخت یک مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان را که در گرفتن پاره در حجم مخصوصا کلان عیبدار میشد بعد پرداخت جریمه از جوابگری آزاد کرد. در نتیجه تفتیشات بعد بازداشت و در پی یک تصمیم کم نظیر دادرس ماده‌هایی که در نسبت جورخان نصرت‌الله زاده در آغاز نسبت داده میشد به ماده سبکتر تبدیل یافته است. این حالت با پرداخت جریمه آزاد شدن مقامدار سابق پلیس را امکان پذیر کرد، حالتی که خیلی کم روی می‌دهد. جورخان نصرت‌الله زاده معاون سردار شعبه ریاست کارهای داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در امور مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در یک عملیات کارمندان آژانسی مبارزه با فساد روز 8 آگوست در بیمارخانه استقلال بازداشت کردند. به هنگام گرفتن پاره در حجم $20,000 از جانب نصرت‌الله زاده کارمندان تفتیشات زیر خلط‌های سفید دختری پنهان شدند. این صحنه در برنامه‌های تلویزیونی دولتی هم نمایش داده شد، ولی روز 19 اکتبر دادگاه نوی فردوسی بعد از جانب نصرت‌الله زاده پرداخت شدن جریمه در حجم 80,000 سومانی طبق ماده 49 کدکس جنایی از جوابگری آزاد کرده شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید سردار شعبه ریاست مبارزه ضد قاچاق مواد مخدر پالکوونیک نصرت‌الله زاده بعد ثابت شدن عمل پاراسیتانی از سیستم این نهاد اخراج گردید. پرونده نصرت‌الله زاده را آژانسی ضد کورپسیا بر اساس 2 ماده کدکس جنایی گرفتن پاره و سوءقصد جنایی تحقیق کرد و بعد دادگاه فردوسی ارسال نمود، اما دادگاه فردوسی در نهایت او را با ماده 247 یعنی قلابی متهم نمود که راهی او را بعد پرداخت جریمه به آزادی باز نمود. آژانسی ضد کورپسیا میگوید 2 ساکن دوشنبه که از خانواده کمبیزاد به شمار میآیند برای از جنایت آزاد نمودن فرزندانشان به جورخان نصرت‌الله زاده مراجعت کردند. پالکوونیک باشد در عوض این خدمت $20,000 طلب کرده است. کارمندان آژانسی ضد کورپسیا بعد عریضه این 2 ساکن شهر دوشنبه به این آژانسی در اول ماه آگوست سال روان با لباس سفید پزشکی وارد بیمارستان استقلال به مکان گرفتن پاره وارد شده پالکوونیک وزارت کارهای داخلی را غافلگیر کردند. بر اساس حلنامه حکم دادگاه فردوسی نصرت‌الله زاده همچنین 5 سال از اشغال وظیفه‌های مسئول محروم کرده شده است. و خبر ورزشی هم دارم بینندگان عزیز. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اوید به قایقرانی در بایدرکه و کانوئه میان ورزشکاران تا 23 ساله و جام آسیا که در شهر سمرقند 25 اکتبر به انجام رسید 6 مدال، 2 طلا و 4 برنجی به دست آوردند. در این مسابقات قطعی ورزشکاران 15 کشور قاره اشتراک داشتند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 23 ورزشکار و 5 مربی داخل بودند. در روز آخر
صابرین قهرمانی آسیا میانی ورزشکاران تا 23 ساله شهریار دامینов در کانوی یک نفری به مسافت 500 متر مقام اول را کسب نمود و با مدال دوم طلایی این مسابقه مکافاتانیده شد. اینچنین شهریار همراه با مصطفی دامینов، ابوبکر رستمov و دلشاد جورایف در سبقت بیدرکه 4 نفری به مسافت 500 متر مدال برنجی گرفتند. از این پیشتر شهریار دامینov در این مسابقه در کانوی یک نفری به مسافت 1000 متر با مدال طلا سرفراز گردیده بود. اینچنین او همراه با مصطفی دامینov، ایوان کاوالیوف و دلشاد جورایف در کانوی 4 نفری به مسافت 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشتند و ما این ورزشکاران تاجیک را با این کامیابی تبریک میگیم. و بینندگان عزیز، در این قسمت برنامه باز هم نگاهی میاندازیم به بازار قرب اسعار خارجی در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان قرب امروزه اسعار را این گونه معین کرده است. متوجه باشید: $1 9 سومانی و 49 درم، 1000 روبل روسی باشد 143 سومانی و 30 درم است. و یک اعلان هم دارم در پایان این صحبت. شروع از 28 اکتبر یعنی از روز یک شنبه اروپا به ساعت زمستانه میگذرد، هرچند در پراگ جمهوری چخ ما ساعت تقدیم برنامه خبری و نوید بامدادی و همین گونه سرخط خبرهای روز را تغییر نمیدیم، اما با نظرداشت زیاد شدن فرقیت ساعت بین تاجیکستان و روسیه این برنامه ها رو شما 1 ساعت دیرتر تماشا کردن میتونید. یعنی نوید بامدادی به وقت تاجیکستان ساعت 11 و به وقت روسیه ساعت 8 صبح پخش می شود بینندگان، و برنامه خبری رو باشد در تاجیکستان ساعت 4 بگو و در روسیه ساعت 3 نصف روزی مستقیما تماشا کردن می توانید. همین گونه تقدیم سرخطا نیز در تاجیکستان ساعت 2 و در روسیه ساعت 12 قابل تماشا است و من باوری دارم که شما حتما ما را در این صحبت ها و در این برنامه ها همراهی خواهید کرد. سپاسگزارم از با ما بودن بینندگان عزیز و همه شما را من بعد از 3 ساعت دیگر در تقدیم سرخط های مهم تاجیکستان و جهان انتظار می شوم. فراموش نکنید که ما خبرهای زیاد و مهم داریم که می خواهیم در این روز جمعه به سهم شما عزیزان برسانیم. باقی روز خوب داشته باشید و تا ملاقات بعدی.